Di lamno jaya nasaboh daya, dayah yang megah nan budi masjah, tempat meruna ilmu fiqah, tempat apa-apa hukum agama, tempat meruna ilmu fiqah, tempat apa-apa hukum agama. Abu Ibrahim pimpinan Kefan, lebih si peloton daya kebinanan budi masjah, si intan pawon kemang beharum troh umalaya nan budi masjah, si intan pawon kemang beharum troh umalaya. Para ulama Abu Dipuri, budi pekerti yang sederhana, Abu dilaqab ngon al-mantiqi, sebab tad ahli ilmi logika, Abu dilaqab ngon al-mantiqi, sebab tad ahli ilmi logika. Tun si kurang tujuh kehendak Tuhan, kagadoh bintang pelita donya, pahni bak tenggai tujuh Muharram, Abu geriwang ni ba Rabbana, pahni ba tenggai tujuh Muharram, Abu geriwang ni ba Rabbana. Kota ngon gampung rata daerah, katruh penegah khabaran haba, ulam no jaya urang troh langkah, gejak ziarah Abu tercinta, ulam no jaya urang troh langkah, gejak ziarah Abu tercinta. Letan le Abu gewaba Allah,
duk musyawarah daya geserah gejoba para alumni duk musyawarah daya geserah gejoba semasa hudim Abu gepesan kani barakan ngon santri dumna terjaga daya dapapah sayang betro sampojan tron Nabi Isa terjaga daya dapapah sayang betro sampojan tron Nabi Isa lenyan ke masa abadi budi gedidik santri putri ngan putra geilah daya doa Rabbi supaya negeri dayahnya